ntabwo byoroshye ariko reka nzinduke mbikoranya. Reka mbashimire cyane kubana natwe rero ni FKTV News. Ni muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki 25 Mutarama 2026. Ni igitondo cy'umugisha nizera ko kiba igitondo cy'ubuzima buzira umuze kuri buri umwe udukurikiye hano muri aya makuru 5 Ni munyemerere mbabwire ko ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi ibintu bicitse bidogereye, amakuru aturuka yarakomeye cyane, igikuba kiracitse muri CNDD-FDD. Iri ni ishyaka riri ku butegetsi, ndaje mbabwira ibaye kuri Perezida Ndayishimiye. Abakurikiranira hafi politiki muri Afurika y'u Burundi hariya barashimangira ko uwitwa Reverend kuri iyo minsi yashize murabizi yafashe icyemezo cyo kwegura ku mwanya wa senateri mu ntangiriro z'Ukuboza 2025. Aha bimenyekanye impamvu n'umugambi nyamukuru yari afite ikibyihisha inyuma ngo yagira ngo abone umwanya uhagije wo gutegura ahazaza he muri CNDD-FDD. Ariko kandi amakuru ngira aka kanya aremeza ko igihe mu by'ukuri kigeze ngo bisohoke cyangwa se menyekane. Amakuru kandi akemeza neza ko amaze igihe akorera ubukangurambaga imbere muri CNDD-FDD ngo baramufasha kwigarurira imitima y'abanyamuryango b'iri shyaka, cyane cyane abavuga ari kumvikana. Ibi rero byatumye Perezida Ndayishimiye aka kanya ataryatamira, ndetse akomeje gukora impinduka zigiye zitandukanye muri guverinoma, ndetse bamwe mu bayobozi mu by'ukuri bimaze kumenyekana ko yamaze kubakimbiza. Ndaje mbabwire bimwe mu bikozwe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ndakomoza ku makuru ari guturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Amakuru araca igikuba cyane muri teritwari ya Warikare. Aha rero Warikare bwose ibintu byakomeye cyane, inkengero za pinga ziri kumvikanamo ibiturika by'amasaso. Ni imirwano iri gutuma abaturage bahunga ku bwinshi bakerekeza mu bindi bice kandi nabyo bidatekanye. Ini bya bindi umunyarwanda yita ngo guhungira ubwayi mu kigunda kubera kubura ukugira. Ndababwira amakuru aturuka mu bice bya UVIRA, ni mu bice bya Sud Kivu, nyuma yuko uyitwa Mwakumburuku wahoze ari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 33 hariya UVIRA hashize amezi 4 apfuye. Hagiye rero amakuru hanze ubwo ku munsi w'ejo yasezeweho bwa nyuma. Ni tariki 24 Mutarama 2026 nibwo Mwakumburuku yasezeweho. Turaje turebera hamwe uko byakozwe. Ndanyarukira mu makuru ari kuvugwa cyane muri axe za Masisi, mbabwira ibyari byo. Ndakomoza ku byatangajwe na Perezida Lorenzo ngo ibiganiro nibibe vuba kuko nta kindi cyakorwa cyatuma amahoro n'umutekano bigaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Harasabwa abayobozi ba leta ndetse n'abandi batandukanye batavuga rumwe na guverinoma ko bakwishira ku meza y'ibiganiro. Perezida Lorenzo rero akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri manda y'ubu. Lorenzo yibukije ko hari byinshi byihutirwa kandi bikeneye gukorwa bigashyira iherezo ku makimbirane yo ku mugabane wa Afurika kugira ngo izo zo gutuza kw'intwaro ku mugabane zigerweho. Ariko kandi hari bandwa ku makuru ari kuvuga cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabikomozaho. Hanyuma rero ikindi nza kubabwiraho 5 kuri 5 muri aya makuru ni iby'ingabo za Amerika ziri gusuzuma uko zakorana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu by'ukuri namaze kumenya bimwe mu byemejwe. Hanyuma ndababwira ko Tshisekedi yahawe isezerano ryatumye akubuka ipari akamwenya ari kose ku maso nyuma yo kwizezwa ibitangaza na Perezida Macron. Reka rero nabyo tubikomozeho tubive imuzi n'umuzingo. Abenshi bari bazabatese Perezida Macron agiye kohereza ingabo zo kurasa MA23. Gumana natwe rero kuri FKTV News uhunzwe iriyobera. Ndababwira ko u Rwanda rwakiriye abakomando baturutse muri FDLR, turabikomozaho. Hanyuma kandi ndanyarukira i Kampala muri Uganda, mubwire kwitwa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi nyuma yuko atsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu mu minsi yashize. Ubu noneho arashinja UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda gufatira imbunda ku mugore we hagamijwe ikintu gikomeye. Isi yose yipfutse mu maso iravuga iti ibatangaje se nibyo. Turaje tubive imuzi n'umuzingo muri aya makuru 5 kuri 5. Nongeye kuba ikaze, mbibuze ko byoroshye cyane gukomeza kwibandira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone ni kuri FKTV News. Ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira mu buryo mu by'ukuri bwo kubamara amatsiko. Reka mpere ku by'ingabo za Amerika ziri gusuzuma uko zakorana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese byemejwe bite? Byakozwe bite? Ubundi byanzuriwe he ko bishoboka ko byaba? Amakuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe
aravuga ko ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika murambabarira ariko ingabo noneho ngo zishinzwe ubufatanye na Afurika ikizwi nka Africom buri gusuzumira hamwe uko ubuyobozi bw'izi ngabo ngo buri gusuzumira hamwe uko zakorana n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namakuru yatangajwe ubwo itsinda rya Africom riyobowe na Colonel Michel Gacheru cyangwa se Michael Gacheru ubwo ryakirwaga n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo yitwa General Gilles Banza Mwilambwe Kinshasa ku ya 22 Mutarama 2026. Uyu Colonel Gacheru uyu nguyu we na bagenzi be muri Africom baganiriye nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano iyobowe na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko Africom yishimiye ubushake FARDC ikorana ndetse n'ubufatanye bwayo mu gushaka uburyo bwo gukomeza ubufatanye hagati mu by'umutekano ndetse no guteza imbere amahoro hagati y'igisirikare cya Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe ambasade ya Amerika niyo ifasha ingabo za Kongo, ngira ngo murabizi, ikazifasha mu bijyanye n'imari n'amahugurwa ajyanye n'imyuga. Polisi iki gihugu kandi igahabwa ibikoresho ikanafashwa kubaka za station. Leta ya Kongo rero ibuka bimaze igihe isaba Amerika kuyifasha kubaka inzego zayo z'umutekano, yisezeranya ko nibyemera izaha abashoramari b'abanyamerika ibirombe by'amabuye y'agaciro. Byitezwe ko kandi nyuma yaho Kongo n'u Rwanda bigiranye amasezerano y'amahoro ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu mu kuboza umwaka ushize, ubufasha Amerika ha igisirikare cya Kongo bushobora kwiyongera bugatumbagira. Ubwo rero baracyareba banegosiya imbogamizi zabaho mu bufatanye ngo nazo zigerageze gukumirwa, ubundi rwose bishoboke ko ibintu byajya mu buryo. Ni munyumvire rero uko Perezida Tshisekedi yahawe isezerano na Perezida Macron. Ariko kandi twaze tuvuga tuti Tshisekedi isaye majamaguru ashakira ikibazo cy'umutekano burasirazuba bw'igihugu cye umuti. Ariko noneho ahangaha Perezida Macron w'Ubufaransa niwe wari wamutumiye nk'uko amakuru amaze kubitugaragariza, ariko noneho yaje no kumwizeza ko azamuba hafi mubi no mu byiza. Kuwa gatanu nibwo twabwiye ko Macron yakiriye Tshisekedi mu ngoro yitwa ngo ni Elysée nyuma yo kumutumira i Paris. N'umuhuro wasize abo bagabo bombi bagiranye ibiganiro byiza. Tshisekedi rero yaganiriye na Perezida Macron atahana kamwe nyuma y'uko bivuga ko nk'ubwo ngubwo twiyambaje ibyatangarijwe ku rubuga rwa X yazore Twitter. Presidence ya Kongo itangaza ko ibiganiro bya Tshisekedi na Macron byibanze ku kibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umubano w'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, ubwo n'Ubufaransa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Perezida Macron ngo yemeje ko mu byo yemereye umushyitsi we ari we Tshisekedi harimo n'ubufasha bwose bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cye. Ati nishimiye kuba nakiriye i Paris Perezida Tshisekedi, nongeye kumugaragariza ko Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imbaraga zikorwa kugira ngo hagerwe ku gahenge gafatika kandi gashobora kugenzurwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Tshisekedi Macron yunzemo ko Paris na Kinshasa bafite intego yo gusubiza ku byo abaturage bakeneye. Hanyuma ni Tshisekedi na Macron kandi baherutse guhurira i Paris mu mwaka ushize ubwo bari bitabiriye inama yiga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe murabyibuka byabaye saga. Perezida w'Ubufaransa yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse icyo gitekerezo kiza gushyigikirwa na Kinshasa yari yihaye intego yo kugifungura bitarenze mu koza umwaka ushize. Noneho iki cyifuzo icyakora murabizi ko cyaje kwitambikwa n'umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma. Uyu mutwe ugaragaza ko rwose gufungura kiriya kibuga bitari mu nshingano z'Ubufaransa ndetse ko bitari bikenewe mu gihe leta ya Kinshasa yari imigaba ibitero bya drone mu bice bituwe cyane n'abaturage benshi. Nibyo ngibyo ngira ngo twagiye tubigarukaho. Ntabwo rero aya makuru yo nyatindaho, nimyemerere nyarukire hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, mitengaruka kuri tele mu bice bitandukanye bya UVIRA babwira amakuru ari kuvugwayo. Ariko kandi UVIRA ushobora kuba nta gikuba kindi uretse wenda amapatrouille ari gukorwa n'igisirikare cya Kongo gifatanyije n'abacancuro ba Blackwater
Hanyuma reka nyarukire mu gihugu cy'u Burundi mu ishyaka CNDD-FDD ni Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense ni CNDD-FDD. Yes, ubwo rero bikavugwa ko mu by'ukuri muri iri shyaka rurakinga babiri, ndetse ibintu bikomeje kurugenda birushaho gukara ndetse no gukarata imbere muri iri shyaka, yaba imbere mu bayoboke ndetse n'ababirebera inyuma bakavuga bati nyabuneka turabona aho bishya bishyira ari mu kaga gakomeye. Bakavuga ko mu by'ukuri rero muri CNDD-FDD harimo udutsiko, niko nabivuga, harimo udutsiko. Hari bamwe batumva Perezida Evariste Ndayishimiye, batumva ko ariyo wahagararira iri shyaka muri manda itaha, ariko bikavugwa neza ko hari n'abandi mu by'ukuri kandi bari kumubiza ibyuya, bigaragazwa neza ko bafite ubushobozi bwo gukora buri kimwe cyatuma Ndayishimiye agira ate atongera kwakirwa cyangwa se atongera guhagararira iri shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu hariya mu gihugu cy'u Burundi. Hari uruntu rero hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, ngo ubutegetsi rero bushobora guhinduka ku 25 Mutarama, mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati yabwo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hashize iminsi havugwa ihangana hagati ya Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ikuriyo. Iri hangana rero ryaturutse ku kutumvikana ku mukandida uzahagararira iri shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka utaha. Havutse itsinda rya bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD biyise bene Semurarwa bashyigikiye Ndayishimiye. Tariki ya 6 Ukuboza umwaka wa 2025 bahuriye mu nama mu yahoze ari intara ya Cankuzo, bafite icyemezo cyo kuzamutora nk'umukandida. Iyi nama yabaye intandaro kuko yitabiriwe na Minisitiri w'Ingabo yitwa Marie Chantal Nijimbere, yitabirwa n'umunyamabanga mukuru wungirije wa CNDD-FDD Siriake Nshimirimana. Iyi nama kandi yitabiriwe n'abandi bagize inteko nshinga amategeko bakomoka mu ntara ya Buhumuza, abasirikare ndetse n'abashoramari. Ndikuriyo Gervais Ndirakobuca uyobora Sena ndetse na Geras Daniel Ndabirabe bavugwa ku rutonde rw'abitabiriye iyi nama, kandi ngo ntibashyigikiye ko Ndayishimiye azahagararira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2027. Abakurikiranira hafi politiki yo mu Burundi bahamya ko ubwo Ndikuriyo yafataga icyemezo cyo kwegura ku mwanya wa senateri mu ntangiriro z'Ukuboza, yagira ngo rwose abone umwanya uhagije wo gutegura hazaza he muri CNDD-FDD. Amakuru akemeza ko Ndikuriyo amaze igihe akorera ubukangurambaga imbere muri CNDD-FDD bumufasha kwigarurira imitima y'abanyamuryango baryo, cyane cyane abavuga ari kijyana cyangwa se ari kumvikana. Mu ntwaro zizamufasha cyangwa se ngo zifashishwa n'abatemera imiyoborere ya Ndayishimiye harimo kuba ubukungu bw'igihugu bukomeje gusubira inyuma uko bwije nuko bukeye kuva mu mwaka wa 2022. Ni icyemezo yafashe cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, mu by'ukuri ngo zikandagazwa na AFC/M23. Aha rero ngo rwose Ndayishimiye yatakaje mu by'ukuri ikuzo mu Barundi. Ubwo muri hoteli ni Club de la Lac Tanganyika, ni Club de la Lac Tanganyika, ni Club de Lac Tanganyika, ubwo hamurikwaga igitabo Une Nation et Marché tariki ya 14 Mutarama uyu mwaka. Perezida Ndayishimiye yavuze ko hari abantu bakora ariko ngo bakorana banga kumugira inama kugira ngo ayobore igihugu nabi bazamusimbure. Ati banga kungira inama kugira ngo nyobore igihugu nabi nkora ibintu buhumyi bazansimbure. Avuga ko bamwe banga kumugira inama batekereza ko natsindwa ngo bazamusimbura, atari ko nsinzwe igihugu cyose nicyo kiba gitsinzwe. Ndayishimiye kandi nawe avugwaho kuba yaragerageje kwegezayo Ndikuriyo ashingiye hanini ku kuba amubona nk'ushobora kuzamubiza ibyuya mu matora y'umukandida uzahagararira ishyaka CNDD-FDD. Akavuga ati iki cyagoreka nkigize ku ruhande. Tariki 25 Mutarama abanyamuryango ba CNDD barahurira mu nama y'inteko rusange yitezweho guhindura bamwe mu bayobozi b'iri shyaka ndetse no mu nzego z'umutekano w'igihugu, ariko inashobora kwemerezwamo uzahagararira iri shyaka mu matora ya 2027. Mbasezeranyije ko ibiza kuva muri iyi nama tubibagezaho mu bambere kubera ko
ariko turaza kuba tuhabaye nta handi tuza kuba turi rwose, turaza kuba dukurikiranira hafi iby'inama turaza kubabwira. Hanyuma rero mu Burundi kandi Perezida Ndayishimiye n'umujinya mwinshi agira atya afata icyemezo gikomeye, yirukana abaminisitiri babiri yaramaze amezi 6 ahaye inshingano nta n'umazeho umwaka, bikavugwa ko bavanwe mu mirimo nk'uko bigaragara mu iteka rya Perezida w'u Burundi ryo ku 23 Mutarama. Ni Artemon Katihabwa wari usanzwe ari minisitiri w'ubutabera, uburenganzira bwa muntu n'iterambere ridakumira. Uyu yasimbuwe na Alfred Ahingenjeje wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi ndetse n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAR. Hanyuma kugeza ubu ntihazwi icyo uyu Katihabwa yazize, gusa amakuru aravuga ko uyu mugabo yaratishimiwe na madamu wa Perezida. Uyu kandi yitwa Angeline Ndayishimiye. Uyu mugabo wirukanwe yaherukaga kugaragara mu masengesho yari yateguwe na Reverend Kuriyo uyobora ishyaka CNDD-FDD riyoboye u Burundi muri iki gihe. Bivugwa ko atabanye neza na Perezida Ndayishimiye, bigatekerezwa ko rero byaba ari biri mu byamwirukanishije. Undi wirukanwe na Perezida Ndayishimiye ni Jean-Claude Nzobaneza wari minisitiri ushinzwe ubwikorezi, wakaba yasimbuwe na Damien Niyonkuru. Hanyuma nibyo ngibyo biri kuvugwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Reka rero tugaruke mu yandi makuru ari kuvugwa nanone, bikavugwa ko aka kanya biravugwa neza ko mu bice bya Warikare amakuru avayo arakomeye cyane, ndetse birashimangirwa ko intambara ishobora kuza guca ibintu mu karere ka Warikare. Iyi ni teritwari ya Warikare, ni muri Nord Kivu. Ubuzima burimo gusubira mu buryo gahoro gahoro, ariko muri axe ya Bleusa murabizi kanga mu minsi ishize habaye imirwano ikomeye, ni muri groupement ya Ikobo. Mu by'ukuri ibi rero ni nyuma y'uko ahangaha ku munsi wo kuwa gatanu hari havuzwe igitero cy'indege itagira abapilote izwi nka drone y'ingabo za leta ya Kongo. Igitero cyagabwe ku birindiro bya M23 ku 23 Mutarama. Abaturage rero bakavuga ko ibisasu byatewe hifashishijwe drone byateje ubwoba bwinshi muri bo, bituma ibikorwa bihagarara by'agateganyo. Ariko bukeye bwaho isoko ryongeye gufungura ku munsi w'ejo nyine, amwe mu maduka arakora ndetse abanyeshuri bake basubira ku ishuri, ariko mu kirere hari ubwoba bukomeye. Abaturage ntibazi ko ntago bazahazaza haba, baravuga bati ibyacu ntago wabimenya, turabo kurindwa na Nyagasani. Nubwo nta mibare yemewe y'abahitanywe n'ibyangiritse hariya muri biriya bitero bya drone, ariko abaturage baravuga ko ibirindiro by'inyeshyamba byasenyutse bikomeye. Ubwo n'inyeshyamba za M23 byasenywe bikomeye n'izi drone hariya muri Bleusa. Umutekano uracyari muke, ariko abaturage bavuze bati nta kundi tuzapfe twariye ntacyo. Basubiye mu bikorwa byabo bya buri munsi. Icyizere cy'umutekano nikiragaruka. Bleusa cyari hagati y'icyizere cy'amahoro n'ubwoba bwo kongera kuburamo imirwano nk'uko amakuru abigaragaza. Ubwo rero abaturage nubwo bari mu mirimo yabo bafite impungenge mu buryo budasanzwe. Agace ka Pinga kari mu duce tugenzurwa na coalition, ariko dufitwe mu ntumbero n'umutwa M23. Ni muri teritwari ya Warikare. Aka gace rero kari guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'ubutabazi, nyuma yo kwimirwa kw'abaturage bimuye ku bwinshi basubira mu byabo icyarimwe, mu gihe umutekano gikomeje kuba muke kandi uhagaze nabi cyane nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutabazi zikorera muri ako gace. Ngo abantu ibihumbi byibuze baravuga 30 ngo bamaze gusubira mu bice bimwe na bimwe by'ako karere byahangaha muri Pinga. Ariko amakuru kandi akavuga ko mu by'ukuri ubwoba bw'intambara bukomeje kugenda bwiyongera, bigaturuka ku kuba ejo bundi kuwa gatanu havuzwe imirwano ikomeye mu mihanda yerekeza n'ubundi muri izi axe za Pinga, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mutese imirwano yabereye he? Havuzwe rwose n'itwikwa ry'imodoka y'ijipe ya M23 itwitswe ngo n'ingabo za coalition hariya muri axe za Warikare Kashebere.
urumva ko ibintu rero bitoroshye muri teritwari ya Walikale, aha ni muri no Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Hanyuma rero tuvuye Walikale gato, reka mbabwire ko Perezida João Manuel Goncalves Lourenço ni perezida Angola, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU muri manda y'ubu. Lourenço rero yibukije ko hari ibyihutirwa bigomba gukorwa kandi bikenewe gushyirwa mu bikorwa kugira ngo hashyirwe iherezo ku makimbirane yo ku mugabane wa Afurika, kugira ngo inzozi zo gutuza kw'intwaro ku mugabane zigerweho. Yabitangaje kuri wa gatanu tariki 23 i Rwanda mu muhango wo gusangira indamutso n'abahagarariye ibihugu byabo ba ambasaderi ndetse n'abayobozi b'imiryango mpuzamahanga yemewe muri Angola. Muri uwo muhango yagarutse ku ruhare rwe cyangwa se ku ruhare igihugu cye cyagize mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi ku mugabane wa Afurika, mu gihe yitegura gusimburwa ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse agasimburwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Lourenço rero yasabye impande zose kubahiriza amasezerano yafatiwe i Washington arebana n'ikibazo kiri hagati ya Kinshasa na Kigali ndetse n'inzira ya Doha igamije gukemura amakimbirane ari hagati ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za AFC M23. Muri uwo murongo kandi yasabye leta ya Kinshasa n'imiryango cyangwa se na societe civile gutumiza vuba ibiganiro by'igihugu byagutse nk'abanyagihugu kandi birimo bose, ubwo ni dialogue nationale inclusive. Hanyuma Angola ikaba ikomeje kugira uruhare rukomeye n'ubundi mu gushakira amahoro Kongo. Uruhare rwayo rwagejeje ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro i Washington ku ya 4 Ukuboza 2025 hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ni intambwe ikomeye rero mu mateka igomba gushyirwa mu bikorwa n'impande zose kugira ngo haboneke amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Agahenge kasinyiwe i Doha hagati ya leta ya Kinshasa na M23 kagomba kubahirizwa. Bati kandi turasaba ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa n'imiryango cyangwa se na societe civile gutangiza bidatinze ibiganiro by'abanyekongo. Nibyo ngibyo rero. Hanyuma reka wenda ngana no ku musozo mbabwire ko mu by'ukuri u Rwanda rwakiriye abakomando nkuko bigaragara ahangaha. Abarwanyi ku munsi wo kwa gatanu tariki 23 u Rwanda rwakiriye abarwanyi 8 bari bamaze igihe barwana mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za FDLR zizwi nka CRAP. Abarwanyi bari mu banyarwanda 14 bakiriwe mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze. Gatabazi Jean Marie Vianney uri mu bagize inama y'aba komiseri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, yavuze ko bari abarwanyi baturutse muri FDLR bayoborwa n'uwitwa Lieutenant Colonel Guillaume. Avuga ko usibye abaturutse muri CRAP hari n'undi umwe waturutse mu mutwe wa Nyatura ndetse n'abasivile 6 barimo abapasiteri bafashaga FDLR mu bikorwa bya gisirikare ndetse n'ubukangurambaga. Abakiriwe i Mutobo ku wa gatanu biyongera ku bandi 19 bakiriwe ku wa kabiri tariki 20 Mutarama uyu mwaka, barimo abarwanyi 13 baturutse mu mutwe wa FDLR Wazalendo ndetse no mu ngabo za Kongo. Kuva mu minsi 3 ishize kandi u Rwanda rumaze kwakira ababarirwa muri 33 bahoze mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugana ku musozo ni mu gihugu cya Uganda tunyarukiye. Yitwa Bobi Wine, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Robert Kyagulanyi azwi nka Bobi Wine yashinje abasirikare bakiriye igihugu guhohotera umugore we kugeza ubwo bamufatiraho imbunda. Kyagulanyi mu butumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze yavuze ko mu ijoro ryakeye aribwo abasirikare babarirwaga mu magana bateye urugo rwe ruherereye mu gace ka Magere. Hanyuma avuga ko benshi bari bambaye impuzankano SFC, uyu ni umutwe w'ingabo zidasanzwe, ni mu gihe abandi bari bambaye impuzankano isanzwe ya UPDF naho abandi bambaye imyambaro isanzwe. Avuga ko abenshi ngo bari basinze. Kyagulanyi kandi yavuze ko nyuma yo kwinjira mu rugo
rugo rwe bamennye imiryango bakinjira mu nzu ku mbaraga birangira bafatiye imbunda ku mugore we ari we Barbie Cyaguranye. Hanyuma ati bafatiye imbunda ku mugore wanjye bamusaba kuvuga aho merereye, bibye amafaranga, inyandiko nyinshi z'agaciro ndetse n'ibikoresho byose by'ikoranabuhanga. Batwaye telefone, mudasobwa zigendanwa, batwaye byinshi, batwaye imigozi, system ya internet yacu, system ya CCTV, imizindaro ndetse n'ikindi cyose cy'ikoranabuhanga bashoboye kugezaho amaboko yabo y'ubugizi bwa nabi. Ni Cyaguranye washinje kandi abasirikare ba UPDF binjiye mu bice byose by'inzu ye harimo no mu gisenge, basiga bangije byinshi kandi basenya ibintu hose. Yunzemo ati bafashe telefone y'umugore wanjye bamuhatira kwicara hasi, hanyuma bamutegeka gukuramo ijambo banga, arabyanga, bamunize, baramutuka, bamukuyemo umupira ku ngufu maze baramufotora. Bavugaga mu runyankore bamubaza impamvu yashyingiranwe n'umuganda n'impamvu twatinyuka guhangana na Museveni. Ntacyo leta ya Uganda irasubiza ku byo Bobi Wine avuga. Kuva ku 15 Mutarama ubwo muri Uganda habaga amatora y'umukuru w'igihugu, Cyaguranye kunze gushinja inzego z'umutekano za kiriya gihugu gutera urugo rwe ndetse no guhutaza umuryango we. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuwa gatanu wihanije leta ya Uganda uyuburira ko guhotera Bobi Wine bishobora kugira ingaruka kuri demokrasi ya kiriya gihugu. Ni Cyaguranye avuga ko kandi kuri ubu umugore we ari kwa muganga aho arwariye ihungabana ryo ku mubiri n'iryo mu mutwe. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane ko natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu kuri iki cyumweru tariki 25 Mutarama 2025 na gatandatu murambabarira. Ubwo amakuru n'ibiganiro byo turakomeza kugenda tubisangira.